عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Miyakapun ki Abu Abdurrahman si Abdullah ibn Mas'ud miyaswatun sallallahu api teruyan api anutul kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askanian supati isa makatutuman amataan na umani isar kanuna ketimo ko kapuged naun si ikotiano inaian sa 40 gawi na mani orian yan apkebelo ya rugu ambebetik sa datar denuto 40 gawi Orian yan apkebelo ya saporo na sapo sa datar denuto. Orian yan na sugunun wala sumalaikat. Napansiran yan sa niyawa. Nagui sugun supat taga akaturo. So kisuratan ko riskin yan naguso umurian. Guso amalian. Naguso bagian yan. Marata ibagi antawa akamapia ibagi. Ibet kwala asuda apsimbaan na benar asala kauron. Kamataan na suisar kano na didinding gelebek sa gelebek utaw sa surga. Sa taman sa mabelo ya ayab walatian naguso surga nar pengasiko. Na kaunaan skanya no misusurata ukuran yan. Na ayamang gelebek yan na su gelebek utaw sa naraka na makasuldun. Gumataan na suisar kano na didinding gelebek sa gelebek utaw sa naraka. Sa taman sa mabelo ya ayab walatian naguso naraka nar pengasiko. Na kaunaan skanya no misusurata ukuran yan na ayamang gelebekyan na sugelebekutaw sa surga na makasuldun. Miyakapun ki Abu Abdurrahman si Abdullah ibn Mas'ud miyaswatun sallallahu api teruyan api anutul kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askanian supati isa makatutuman amataan na umani isar kanuna ketimo ko kapuged naun si ikotiano inaian sa 40 gawi na mani orian yan apkebelo ya rugu ambebetik sa datar denuto 40 gawi orian yan apkebelo ya saporo na sapo sa datar denuto orian yan na sugunun wala sumalaikat napansiran yan sa niyawa nagui sugun supat taga akaturo so kisuratan ko riskin yan naguso umurian, guso amalian, naguso bagian yan, marata ibagi antawa akamapia ibagi, ibet kwala asuda apsimbaan na benar asala kauron, kamataan na suisar kano na didinding gelebek sa gelebek utaw sa surga, sa taman sa mabelo ya ayab walatian naguso surga nar pengasiko, na kaunaan skanya no misusurata ukuran yan, na ayamang gelebekyan na sugelebekutaw sa naraka na makasuldun.
gumataan asu isar kanuna didindiing gelebek sa gelebek utaw sa naraka sa taman sa mabeloy aya buwalatian aguso naraka narapangasiko na kaunaan skanya no misusurata ukuran yan na ayam ang gelebekyan na su gelebek utaw sa surga na makasuldun.